巴黎奥运结束了，这届伫塞纳河办开幕典礼，嘛办游水的比赛哦。法国总统马克龙接待奥运的团队的时阵，就特别感谢讲，因完成这项无可能的任务。世界各国的选手、各游客嘛拢真娱乐这届的巴黎奥运。比方历史巴黎奥运结束，上面一批运动员也离开选手村。这届奥运总共有1.500位运动员参加。巴黎旅游局统计。伫赛会15天的期間，吸引1120萬遊客，其中15%是外國遊客。選手甲遊客對巴黎奧運評價攏真懸。I think just the whole community feel of it. The games were run really smoothly. I think everyone had a good time. The village was amazing. So just kind of being a part of a wider community was amazing. It looked like a fantastic show that France put up. It looked great, very safe. 2禮拜奧運，法國嘅維安措施是史上上懸規格，敢若是開幕式就動員75000位軍警。雖然發生鐵路被攻擊，也有人想要撞入去比賽場地以外，不過整體賽事依然攏順利進行。尤其是沿着塞納河辦開幕典禮甲游泳比賽，法國總統馬克龍伫咧接待奧運組織團隊時陣，學老因完成無可能嘅任務。Que la cérémonie d'ouverture était une folie, que la sécurité n'était pas assurable, que la Seine ne serait jamais baignable, que les Français ne pourraient jamais être dans le top 5 des médailles. Il y a eu énormément d'experts qu'on a beaucoup entendus durant ces dernières années pour dire que tout ce que vous avez fait durant ces dernières semaines était impossible. 伫巴黎奧運結束，真侪遊客、運動員甲官員攏回國，為了要降低遊客帶床殺入境的風險，南韓一隻床殺檢驗狗伫機場來回檢查。 네, 사람이 실제로 이제 육안으로 보면서 이렇게 찾아야 되는 좀 번거로운 과정이 있었는데 저희 빈대 탐지견 세코 같은 경우에는 그 캐리어의 이 지퍼의 3분의 1 정도만 열어가지고 안쪽에 있는 공기만으로도 어느 정도 이제 좀 감지를 할 수 있는 부분이 있기 때문에 훨씬 더 이제 장점을 가지고 있다고 보시. 所来巴黎帕运会会伫8月28日舉行，巴黎奧運組委會也期待伫同款有代表性的場館辦比賽，迎接全球帕運選手。公司新聞張怡林編輯。